Jesu Kristu inkosi ngiyanibingelela nonke egameni lamfeli wethu. Okay, so this is part 7 I mean. Sorry, part 7 of my testimony. So ngigcine lapho khona ke ngithathwa ngiyiswa kuGobela son of my mom. Okay ke masifika ke akuthiwa agcwaliswa amanzi ke ebhakedini 5 liter. Hayi agcwalisa amanzi axakekile hawu amanzi awani manje hawu azokenzana amanzi. Okay, ahlala phansi uphethe insimbi yethu nje insimbi. Hlala phansi ngibuza nolwazi kwenzakalani sangana umuntu enguzwayo kwenzakalani. Hayi mina ngitshela hayi ngikhetha indlela mina yokudela konke nokuthi ngibe umfundi kaJesu full time ngofunda ngombuso kaNkulunkulu manje. Hayi ke iqale lapho ke indaba ngibuza ke izinto eziningi ke nizodlani lapho ngisho mina Jesu uthe singakhathazeki sudlani sophuzana. Hawu njengoba usushiya amaphupho akho ini ushiya uma wakho nanani ngisho ukuthi hayi angibalahli ngiyofeza icebo likaNkulunkulu. uNkulunkulu evuma then ngisazobabona sazohlangana. Okay iqale lapho ke indaba kaqala bomuntu engathiwa ngithandazela nje kahle ngithandazeli kahle. The next thing insimbi yethu sende ngaka ngiyabhaxa ke manje uyangishaya not like uyangithi uyangibonya uyangishaya yabona uhlangothi lami lonke lolu nala on my back uyangibhaxa uyangishaya ngeyitembu nalensimbi lena. The next thing ngithi ngiyavika ngisabathe thiwa hayi letha amanzi. Hayi athathwa amanzi athathwa ngoJay ngithelwe ngamanzi kanje. Hayi ngiqale ngithi hayi bangishaya bangithela ngamanzi abangilugile uyabona nje mase ukuthi ayabanda amanzi kusebusuku ngiqokile and bangithela ngamanzi abanda ebusuku. Hayi the next thing sengibanjwe izandla nenyawo ngihleli kusofa njalo ngibanjiwe izandla inyawo ugibela phezulu kwami yena lo Gobela ngipitshiza la ngonyawo lakhe ngotondo lwane lakhe ukuthi phela ngingakhona ukuphefumula. Angithi manje sengibanjwe nezandla nawa namanzi goborugu so khuluma wena imuphi lo uNkulunkulu omkhonzayo akekho nje uNkulunkulu oshisa abantu isikole kanje ngimemeze mina ethi amanzi la ayangena ngamakhala amadlebe uyangikenya. The next thing ngithi mina uJesu Kristu engimkhonza kuthiwa unamanga lo uyadlala qhubeka ngibhaxa ngishaya umunye ngithela ngamanzi bangibambile la ezandleni. Mind you my mom was just standing right there watching. Hayi angibambe angibambe kanje sengithe angibambe kanje emuphi lo uNkulunkulu omkhonza angisakhona ukukhuluma amanzi azala and the only thing in my mind Jesu Kristu. Because now there's people that I trust I love the most bayangibuka lana ngathi ngiyasangana ngathi ngiyahlanya mangithi ngikhonza Jesu Kristu. The next thing sengiphansi ngiguqe ngamadolo bangithele ngamanzi baqhubeke bangibhaxa ngixolise. Ngazi ukuthi ngixolisela ngixoliseke manje ngiyabona ukuthi lento yabo ngebe zibeye cause uthi koze kuse la ngedlale wena ngedlale lo msangano wakho uzophuma la sewu right. Aqhubeke bangibhaxa hayi ungithela ngamanzi bangigwilizisa kahle because angikhona ukukhuluma. Yabona bayangikhulumisa bangithela ngamanzi uthi sabathe nje angena amanzi kanjalo cishe ngafangalela langa ngangubona umhlubuzulazulu uthi and everything was just blurry. Ngiyeza ukuthi yabona manje ngiphelelwa amandla and amanzi ngiyaweza ukuthi asedlulile la yahamba ayesela. And the next thing kuba wafa futhi ngangizofa ngazophapha mase ngisesibhedlela ngaxolisa ke mina because they were forcing me. Ngathi mina hayi kulungileke ngizobuyela esikoleni ngiyekeleni ngizobuyela esikoleni kunephatha ngikahle yabuya.